Yang Punamakpu, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Hutna Noksari. Ngasi Manung Hutna ki topic si role of regional political parties hybrid dani badu 17 Lok Sabha election naksalakpa Manipur gi oina 11 amasung 18 April dani torkado buse aduna hujik se maru oina ngasi si regional political party sing chigi mihut ngaktani koina kojari buse aduga khanagada wo area na regional political party sing chigi role se karaida oidoino issue based karaida indori bono aduga karim kanda कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंह से रीजनल आउटलुक सिंह से कया याउदबा इशू सिंह के तौर पर कांदा अदुना मस्वाई एरिया से रीजनल कोई आउटलुक से इन बंगमदोरिब्रा अदुगा मणिपुर की कंटेक्स्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंह से 17 लोकसभा इलेक्शन दा थेंगनबा कैंडिडेट मयाम सीएम सारे कराई बाव माई पाकपा करी करी इशू दा इनगदोरी हैबगी मतांग खना चरब तंजाने लोय लेंजन बिरबा गेस्ट सिंगदी आइगी येत थंगथंग फबिरिबसी आइस गीताजेन जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन एमपीपी मणिपुर पीपल पार्टी ने आई हनाने गीताजेन मुतराम नोक्सरी अरु गीताजेन की ओइ लेंजन बिरबसी सुशील हुइद्रोम वाइस प्रेसिडेंट एनपीपी ने आई तामो सुशील मुतराम नोक्सरी अदु आई येत थंगना फमिनेचरिबसी एलांगबम ब्रोजेंद्रो सेंट्रल वर्किंग कमिटी वाइस प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी ने आई ब्रोजेंद्रो सुतराम नोक्सरी आई हनानबसे मयाइद फंबिबा अदुगा खुइदे खरा सेनियर ओइबा आई ताऊ सुशील लाक्चब टाइम अदुदी एनपीपी की मरोइना एनपीपी सिजु हजिति एंटायर नॉर्थ ईस्ट कन इंखलकपा अदुगा मपान फगलकपा हाइबने मेघालय दा हजिक सरकार पाइरी अतोप तोप स्टेट खरदसु पाइरी मणिपुर की कनोदसो इंखंबदा इनर आउटर अनिमक थादोकदो माली मरमदी कोरोना संगवाना हाइगिबसे 25 सीट एंटायर नॉर्थ ईस्ट लेरेसे 25 सीट ने 25 सीट खुदिमकता इलेक्शन थेंगनी हाइबगी मान ऑलरेडी डिक्लेयर तौरे हाइरिबा रोल से होजिक फोगदि एनपीपी की करी कैंडिडेट से होजिक फोगदि ताबदि फंगद्री तो सुशील करम कांदग लावगे एरिया नो इलेक्शन दी 11 अमसुंग 18 अप्रैल नि नक्ति नक्सलकपा कैंडिडेट तो इन खमदा खरा हाना लाउथुगा कैंपेन की करी की तंजाम सु पीबनदि फदो वाले करी कमाइन थबिनिगे अदुगा एज अ होल अखोन सुम ताजब रिलायबल सोर्स तगे सेंट्रल कमिटी एनपीपी की सु मीटिंग अम लेनेन ताई क्रूशियल मीटिंग नि बिग डिसीजन लौगे एरिया ने कमाइन थबिनिगे आन मक्तदा अना हाइजनिंग बसे अखोइगी एवरी पॉलिटिकल पार्टी खुदिमक हाइदि माई मागी दैजरिबा पार्टी खुदिमक मागी मिहुतसे यामना हेना कहनिंगमनि हाय मसिदि मियो पार्टी खुदिमक के अपामने मसिदे कनामतना आइन खनबदा केनबल लेरोय हाय तौबदबु कमाइन तोगेदा नेशनल पीपल पार्टी एज अ होल कमाइन तोगे नेशनल पीपल पार्टी जे हाइबिग्रे नेशनल पीपल पार्टी जे अखोइगी मणिपुर की लहाउदगी होगिबा दुमा पार्टी नि but day by day national people's party like how dagi hogram matungda expand tawduna hojik akhoi hojik north east ki region sida state mari da hojik visible oiba dumba party mo ere asi aina thamjarabada manipur meghalaya nagaland arunachal pradesh ta tawudu kamai to hojik laiba modern politics ta kamai to geda laiba se laiba wafam se kamai to geda पार्टी में मेजोरिटी होगी कनोस सिगी सिस्टम जो इंडिया खितंग चेंज तौरपदों तौई अदुना अदुना अखोई कमाई तोगेदा अखोइजु दो वी आर रीजनल पार्टी अखोइजु कैनो द गवर्नमेंट सेम द यादमना वी आर पार्ट एंड पार्शियली कोई फॉर्म टू गवर्नमेंट द कोई याव ताबनी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म तो ताबनी अलायंस सेम ताबनी अदुना एज ऑफ नाउ कोई जे कोalition गवर्नमेंट द याव पार्टी ने आल्सो कोई हुजी हुजी कोई नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेदा द कोई पार्टनर होइना कोई नेदा द यावरिबा दुमा पार्टी अदुना ngasai hanbigiba akoi gi candidate thadokpagi wafam jida kain habda yamna crucial ba matter ne yamna hatu na khoina ita lauthokpa yado kano ne adumane kain habda chamin riba party sing gi kano gi interest yeng da yade on the other hand akoi ju kaninge akoi masing yam puthokni kain habda masing yam dragde khoina lok sabha da khoina kai npp gi khoi frep na ta khoina pamjaba je khoina akoi vocal loiba ngam moidine masing yamadi will have a say definitely in the Lok Sabha. Aduna koi how akoi kamai to na koi masing yaman dege have koi gisu akoi on akoi gi party gi ba akoi ju sidai da koi research story loina na koi speculation na koi ju akoi gi kanu party gi na koi ju kanna manung da koi ji haidi tana da na khot na masi possibilities oi ba kadai da na appropriate oi ba ya ba karam bada si kanu hena mai pak pa ya bi phim ha have 25 manung se at least akoi ju tara mu te koi npp pamje koi kahan ba pamje minimum koi na si yam nai have ji
possibility kan odane ko koi ita kumanga mak thado ga we will not claim that koi kumanga Oithoi- ka ga ne oithoi da ba hai ba da ba, oithoi ka da ba. adu nai thamjani ओके मरुदी हुजिपुदी थमदी थमबीरे मरुदी एनपीपी की मरुओइना हुजिकसे क्रूशियल मीटिंग अमा लेनी आफ्टर दैट मीटिंग कैंडिडेट सिंग करी सिंग यामना मरुओइबा एरिया ओइबनिना अदवाइदुदा डिसीजन लौनी हाइबनी सम सम नारे कांदा कुमंगा दा सिट कुमंगा दा थेंगनेन लौखमिना इन खमदा इनर सु आउटर सु उदौदी माले तौबुदी ताउ सुसिन दे थमबीरिबा मस्वाइ से मरुओइना हाथु हाथु अत डिसीजन लौबुदी यादि हाथु हाथु लौबुदी यादि हाइबा दु मेनदे अखोइदी खंगनिंग दोनी दो अदुना मठंग राउंड यारगदी कैंडिडेट थादोक थादोक एरिया अदवाइदे लाक्सगे तस तौचरके ताउ थैंक यू मरुओइना इना ब्रोजेंद्रो लाक्सनिंग बसे मरुओइना NEIDP से सोफा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी हाइबनिना इंडिया मणिपुर की दबुदी हजुक से 2016 की डिसेंबर रजिस्ट्रेशन फंगबने NEIDP से नौजरसु अदुम ममिंग की चलब हाइब ताय रोम दाहरदे अदुगा यामसु प्रोस्पेक्टिव लेबा हाइ ताय रीजनल की करी की कनो यंकान मरोइना मणिपुर खक्ता लेब्रा मदुगा अतोप तोप यूनिट संग अतोप स्टेट लेब्रा सोफा हुजिकी लोकसभा 17 लोकसभा इलेक्शन सिदा इनर की आउटर की कैंडिडेट से हुजि फौद फिरे लेबिरब्रा करम गान लावै फिबम नो आई ngasa haijabuduni candidate su campaign to yabagi kitang tanjam de pibe phadong male khara chang please go ahead अखोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी से यामना रिसेंटली फॉर्म तौजरगसु अखोइदा यामना नुंगाइजबा अमना अखोई की आउटरीच से अखोई आसाम अदेगिदी मेघालय त्रिपुरा अखोई आउटरीच अदुम तौबा ngame तौबदबो अखोई की लोकसभा की इलेक्शन की मागी लैरिबा पोजीशन तुददी अखोई मी थादोकबदुना डिफरेंट मैटर अम ओइग्रे खाइदि कैगनोदा अखोई की इडियोलॉजी अमदि अखोई की प्रिंसिपल्स अखोई की फिलोसफी कितंग अखोइना रीजनलिज्म की यामना चप चाबा मागी इहुल्लदो चप चाना लैननबदुनि अखोइना येंगैसे अदुना हाइरिबे स्टेट सिंगसिददी अखोई आसाम की दी यस समहाउ अखोई स्क्रीनिंग तौरिको अदु मदुमना थादोकनी हाबी की चप चाबा अखोई फिरेप्ति लैते अदुगा अखोई की सेंट्रल वर्किंग की अमदि हाई लेवल कमिटी की कैनो मैम सिंगनसु मदुमक थादोकनी हाबी की चप चाबा फिरेप्ति लैते तबतबु सम एरिया खरददी मदु अखोई स्क्रीनिंग तौदना लैरिबा इफ करिगुमा मदुगी यामना हाई पॉसिबिलिटी अमा लैताबदी मदु तौरकनी तबतबु इन द कंटेक्स ऑफ मणिपुर ददी अखोई सिदिही लेहाउ सिदगी चारकपनी अदर अखोई स्वाइददी यामना मदुगी आउटरीच हाइतारे ग्राउंड वर्क मागी पीपल सिंगी सेंटिमेंट पीपल सिंगी कैनो मैम सिंगसिदा अखोई आउटरीच तौदना ngam ngamapaduna aduna akhoi huzik inner amasung outer huzik lakadoriba lok sabha election sigidi akhoi inner amasung outer animak se akhoi thadok pagi charakpa fire mamadi leijare adu karam kanda candidate lauthokadagi haibadudi akhoi yam matam yam lawgadobudi leitre di kaino da almost ayamba aina as per my knowledge aina khagjabadadi ayamba dum akhoi gi screening gi process ayamba loire na mai tajare तार अदुगी मतुंग इन अकॉर्डिंगली अदुम विदिन अ शॉर्ट पीरियड हाइदि इलेक्शन सु यामना अखोइगी मांगदा अदुम ता लेरबनिना सुपरविजन अदुगी लाउथोने अकॉर्डिंगली अदुगी मतुंगिना अखोइगी तौहम थोपा NEIDP की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिदा अखोइना करी थौदांग लरकदगे हाइदो मतंग दु कैंपेन दु सुंगसोन अखोइगी फिलोसफी अमदि इडियोलॉजी मैम सिंगसे लोइना अमुक हेना स्प्रेड आउट तौरानी ओके मरोइना हुजिकसी रीजनल आउटरीच हाइबसनि सम सम नारे काना रीजनल की इशू सिंगसे खंगबा अदुगा पीपल की वॉइस टू NEIDP द महु सिनबा ngamba की एरिया दुनी सम सम नारे कान फोकस तौरकदोइसे मरोइना NEIDP मणिपुर दगी लेहाउदगी हौखिबनिना मणिपुर दा इनर मसुंग आउटर दा कैंडिडेट से सुंगै छोइना लेगिनि हाइबगा सादुनि एट द सेम टाइम याम अथुब मतमदा NEIDP की कैंडिडेट इनर मसुंग आउटर उब ताब फंगनि हाइबनि सम सम नारे कान प्रजा सिंगदा मरोइना आइना हुजि गीताजन लाक्चनिंग बसे गीताजन मरोइना हुजि से इनर की ददी अखोइना MPP की प्रेसिडेंट याम्ब जुगिंद्रो अदुगा सोफा आउटर की से अखोइना सुम ताबला चांदेल डिस्ट्रिक्ट की स्वाइदम ताजरी कयाम फिरेप तो कयाम चेसलबजानो अदुगा मेन ओइना हुजिक से इलेक्शन थेंगनबगी एरिया से लाक्चनिंग बसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंग सिगी मेन मीना याम कन यिंगदो एरिया से रीजनल की आउटरीच रीजनल आउटलुक रीजनल की इश्यूज में याम सिंग दु पुखत पुदुनी सम सम नार कांदा पीपल्स वॉइस टू ओहेनबा ngambagi एरिया स्वाइदा लाकपकांदा गीताजन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी लाइक BJP कांग्रेस कन्ना हुजिक से था मनिगी स्वाइसिदा हाइबा ताय बरोम दायरदी राफेल की अदगी केप की करीगी मा हाइफे चौरफम इलुरे केप टू राज्य सभा योरखिद्रे लाइक पुलवामा की करीगी अटैक बालाकोट की करीगी एयर स्ट्राइक स्वाइ की एरिया से द इशू से याम कन्ना चटखिबा इलेक्शन सिगी बिफोर हाइताय मरोइना रीजनल आउटलुक येंकांदा खरा खरा वाटपा नत्रगा पूरा पूरी नेग्लेक्ट तोब्रा दी केनोम तो माले गीताजिन कमाई फाउबिगेशन ओजा सचंद्र आरों तिका खुना उचरी मसी रंगासी की टॉपिक सी रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मणिपुर हाइबनी
ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯔꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ ꯑꯣꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟ MPP ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯖꯕ ꯊꯥꯛꯇꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 50% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯃꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯞꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯁꯇꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯠ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ AGP ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯄꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨ ꯉꯥꯛꯆꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯊꯥꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯁ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯔꯥꯐꯦꯜꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯨꯂꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ISTBꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛꯀꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯣꯔꯤ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯐꯇꯅꯦꯟ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NN ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯃꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯛꯗꯣꯔ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯤꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯅꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯂꯩ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯇꯦꯛꯑꯒ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ BJPꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ BJPꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯕ ꯌꯥꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯞ ꯆꯥꯁꯟꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯞ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ KFꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗ ꯈꯪꯖꯤꯟꯅꯗ ꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯔꯨꯠ ꯊꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯦꯟ BJPꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯦꯝ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅꯤ ꯑꯃꯅ BJPꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯐꯦꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ BJPꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯌꯥꯠꯂꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ BJPꯅ ꯑꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ Citizenship Amendment Bill Citizenship Amendment Bill already Congress ki matam gida ngasagi masagi article clause yausindana already moi hana planning tau thangro amendment tau thangro na mane ado hamuk BJP na laka na madu karai da khasmo khin torkan da potu yamna ngakpa Manipur gi da ILP gi issue amagi issue kanna sakalo timing si da thaidok pa yana na khona matam da ngasagi sahi 1971 base year ogedo buni ga haramba 51 adum mayang ne kaufol kan da mu sahi taru hajale sahi taru hajale buji amuk without document hajale मसीदी अखोई नॉर्थ ईस्ट की लेयो पीपल जिंगजी तसेंगना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिंगना तर नेशनल लीडर जिंगना अखोई अपिक पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट जिंगजी हाइदी इंटरेस्ट तो कराय नोमा मसागी मोदी ताबी द हाइतारे अदुदे ngसागी सिंग चे पिक ngakta ni yes करिगुम्बा सिगी illegal immigrant सिंगसिना याम सेन हायदि मसिंग दो थलाव लाकान दा याम थुना चेंज तो यावी फेम लेबिना अकीबा पाखत पदुनी फावरि yes yes अदुदा जस्ट सिजाई दा अमु पॉइंट सा अमतंगा मसा अखोई की लेरिबा स्टेट सिगी लेहाउ चौजब अखोई स्टेट पोक्चब इंटेलिजेंट पर्सन मैम लेरी IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर डॉक्टरेट इंजीनियर BC तादब मैम मोइसिना खलीसी मणिपुर से याद्रे मांग तारे मणिपुर कनिंगे है पॉलिटिकली खों थांजरको कई लगे मसागी जी दो मसागी कांग्रेस को टिकेट तानब BJP टिकेट तानब मोगी राइट से कदाइदनो मांगली अदुसोपुदी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में फजन चंगबिरकांदा लेबाक से कन्ननब होनबद क्या काइगे असुगुंबा
intelligent person sih tasik na I humble request tadi oja Sharat moising jina so ayam bakui Manipur ke mana kai dong manghan bi phim un bi re adu tobi ganu mase region da hena koi emphasis pijar matung da kuda mana hajik South Indian da haraj mani ko magi fi jakcha hairo magi dharma gi hairo loan hairo film da movie da culture da everything kudi makta masagi religion ki oba masagi state ki oba tuma focus toro matung da ngasi di India na moi bu recognize to bir kan da moi di holunu ko moi da hena package pi ga do ni masagi state tu nung siba masagi loan nung siba masagi culture tradition ngak na chatpa yes adu mo mathau tari ba sar madu tawra kan da aikoi se India ki policy da aikoi je ikai khunu ulakane adu that means hojai na hajin problem kana regional role of the regional political party in Manipur hagal amina sai areas dai khoi atop state ki chana gum je aikoi ki nan nei nagi je adu hajik lei ba khoi sawi ba ya de khoi na kan phambi ba khoi ki oja khoi wa Sushil hoi khoi oja khoi ki Brojendro hoi asi hoi mogi sumagi apa amada magi oiba wakhalon amada na tagana mogi phajaba ideology amada political party ninkhit pirak pani ko but to sai areas da aikoi ki lei bi NEIDP sina khoi mon assam da hair example bot ka ki badi yai tawu NEIDP gi magi kanu si khoi gi roiba really khoi state ki oiba posak si na hau ja ada chatna badi kya fulmin to buding amoy man di moi masagi AGP na lejari betongan masagi tongan political party lejari aduna magi assam gi lejari posak si hingalan na ko moi so ko thodam ro kane adanga sagi once amuk state amadagi lanthu oga state ani ahum mari manga taruk tere sai sum mai khoi gi oiba posak se CM do khitara gadi madu di khoi gi regional political party singa roe madu national political party amagi base da madu changhel khong thang amane oda susin ada sara aduna aina masidi da khogi haida to swai gi pakhum sima horen oja Brojendro pi ne ba CM sabirga le biu menoi nai kitang somdam chacharuge taun se maroi ne hojik lai se Assam ga parishad yam ariba Assam gi regional political party amne aduga mendi swai da kitang marai jai da bai tai sam na kan hana di sarkar pai bimni Prafulla Kumar Mahanto kari hoi aduga menoina 2018 gi general election da Mizoram gi di MNF se amu halai ni sam na kan da sarkar semimni samhai krai da noma stable yoi da regional political party sing Manipur su MP se matama sarkar pai bimni sam na kan da tawo su singi kai khumnu chiri ba ahan si yam suren baba yam suren si MPP candidate orimimni menoina swai da samhai krai da noma marai jai thaba makti haibadi kitang di ta badari nungai dong wan di Geetajen na tawdabu mi singina ke haini chan chana da bai chu chu na da bugumba aduga samai karai donoma national party singida sarkar goi parak pa center da swai da yo law na ta inabagi phim ma leibase maroina regional political party singsi sai haibi gi da Geetajen na national political party singina regional political party singji karim kwanda mapangan sona na ba sindaba sunati haibigi area am su lei aduga main NPP gi role aduga main kamai NPP di yamna amrom da hari yam chakoli haite amrom da hari AGP hoi kari hoi sigriba Manipur gi MPP khara sum mi se yam na inada ba haite swai area si kamai yang bi swai se national political party singuna regional political party to nambagi matok dura se aidi koi gi Manipur People's Party aba party jai sa jo am pamjaba party ni in fact ko but with due respect to the party ki kadai no soi gre okay because it has got a gap am sang ba gap am le thokre party jo every time mi ki phuji party u matam da image phatte khana ba manung ki internal conflict se toi na khoi u phang media na traga party president ki khana ba gumba samsab se am toi ui Manipur People's Party aina sum uja da kari gino in lighter note ko phagi su tok sake pro yam chaw am lem bai ra khang de yam khanais in lighter note ko aina yam serious lo na te asset Manipur People's Party hai se party ne sum khanja da yam na one of the oldest regional party ni asset marang kai na lerba party ni huji phajana party se run to the party ki ain khan da even fund bo wa tong man de huji laiba party so piramba party ahalla man thamamba asset se pukai je moi wate ba likewise akhoi gi National People's Party di ai hoje haijab do khoina Manipur gi lai how do gi hogiba party ojaraba su kamai to ga sometime akhoi gi 2012 da National NCP da yaramba akhoi Conrad Sangma gi mapa PA Sangma sai matam du da mana NCP yaw na president lepu de ma NCP di tolok ki situation ama am khangbiram 2012 di 2013 da ma se
National People's Party है कोई मणिपुर हो गया पार्टी मा चंगक पने तो ना मागी 15 MLA जम पुथोरा को मतम से अदना लाग मतम दा हुजिक माना होरम बदगी मा चाइथर रोबा अखोय जु इन अ वे हाइ तार होरा जु मतम दा कोई ममांग दा कोई MLA हुम कारमी मयाम फजन खंगदे National People's Party MLA हुम लेरम National People's Party द कारम MLA से श्री थामलिन किपगेन होजी जे पार्टी प्रेसिडेंट National People's Party कारम मिनी होजी हंखलेन होजी कनोदा मिनिस्टर BJP जाओ जे कोई National People's कारम मिनी अदे होजी JDU दले कोनी तो बा कोई करी माय ममिंग दो कोई की हाना जो मिनिस्टर मबा हंखन बाव सुमा मा मसाजु NPP दे यारो मिनी मतम जे कोई 3 MLAs ले but MLAs की कोई NPP की हम कन्न मागी कनो से कोई की powerful लोरकपा मीने recognize तरक पजे है जब दो with lot of I mean recognition जे कोई कनो दा PA संगमा दा पिजनिंग मतुंग दा PA संगमा लेगिदर मतुंग दा माय मचानो पग कॉनराड संगमा ना मपागी महोच लगा मतम MP election तो मतम दा कार मतम दा कोई एन कनो मेघालय दा only 2 कोई NPP जानी का है 2 MLAs गाता ला मतुंग दा सी लाग हिस्ट्री नि कोसम लागा मणिपुर लागतना कोई इलेक्शन दा मियामना हाइ तारे कोई लाइक फदना कोई मरी काबा ngomki कोई अटेम्प्ट तौबदी यामी अदे क्लोज कनोदा कोई वांगोई दा कोई यामना क्लोज फाइटर ले होगी अदमाय तौदना कोई NPP की कनो से सुम हेंगल हाइ तारे होजिकती NPP की मेपिंग से अदुम हाइगला वांगखले एट द राइज नि एंड आल्सो नाउ होजिक कोई कुइद्री ngरang नहान दा मार्च की तारीख तरुकता कोई असम की NPP स्टेट यूनिट मा कोई ऑफिशियली कोई हांगदोखरे ओके होजिक असम की होजिक लाइबा कन्वेनर मसाजु रिटायर IPS ऑफिसर ने हापि बोरा है से कोई NPP की मा ngरang सु मागी कनो शिलोंग टाइम्स यावनी अखोय असम की 14 सिस ता कोई मंगा गुंबा कोई पॉसिबिलिटी ले कोई कनो ओके एज अ होल मणिपुर इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट अराउंड 11 12 अदुगा आइना सु खितंग मरक से देना थमजनिंग बसे ngasai चुमी regional party one state specific ओइबा हाइबदो आगी वखन दु याजनिंग दे because ngasi मणिपुर ngasi अखोयना दिल्ली चट मतमदा मियाम ना कोई नोटिस हाइना उइ बकोस people totally single state ude Manipur Mizoram Nagaland laiba Assam am je khoi je moi da mayang sing da khoi dim haidi mainland Indian sing na khoi recognize to we notice sa adana akhoi gi kano gi NPP gi de khoi gi agenda is very clear that akhoi united notice akhoi united oiraga akhoi fight to goloni will promote regionalism khoi regionalism gi issue re khoi will not adada de khoi बागन सुंदोक तो रोय ओके अतोप स्टेट सिंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लेबे मदु खुसम नरगा चमिनबा अदुगु वन यूनाइटेड नोटिस मरोइना ताई ताउ सुलाइना मरोइना हुजिकी MPP की कनोदुम दि हाइबिगरे आइना लाक्चनिंग बसे MPP खक्तनते सम सम नारे कांदा खरा सुम कनो चखि बसे मैपिंग चे खितंग डाउन चखि पाइते मराइ जाइथबदि हाइजे रोगी ताजिन मरोइना AGP सिसु अब्रोम दाइदे सरकार पाइमनि सम सम नारे कांदा आसामदा मोइ सिसु समय कराइदनो मैपिंग से डाउन चखि पाइते अदुगा मेन नोना NPP की बुदी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की रोल दु फजन लौरो काना हुजिकती व्हेयरएज AGP ना डाउनफॉल चखिबा AGP की मैपिंग से एट द डाउन लाकपा मिजोराम गुमते यंगना MNF सी याम थाजदब मोंगदा कांग्रेस से इंथोर मकांदा BJP जु फनकना दि होदबनी BJP याम का हैना सिंगल सीट अमदे एन फंग बंगमदे मरोइना रीजनल कनो से इंटायर नॉर्थ ईस्ट दा समय कराय दनो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से यानिंग खरा सुम लेबा मपांगन सुम कनबा सम एरिया खरदना कहनी याम ममिंग याम चलम सरकार का पाइरम सु मणिपुर की तरह से सम नारा कांदा स्वाइ से कमाई उबिगेशन एज ए होल AGP की लेरिबा MNF की रिवाइव आई न टेंटंग न थमचनिंग बदा पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अप एंड डाउन ओके पॉलिटिक्स द अदुमाइना सुम सरकार जे कोई पार्टी न सुम पाइनी मागी सुम पार्टी न पाइनी प्लेते बिकॉज़ इट्स अ इशू बेस्ड पार्टी ने हुजिक मियाम प्रजा सिंग हुजिक थाइनेगी मतम की प्रजा सिंग नत्रे हुजिति सोशल नेटवर्किंग यामना हुजिक यामना फास्ट ओरबा याम फास्ट ओरबा इंफॉर्मेशन याम कनो तोरबा मतम ने हुजिक आदा हुजिक लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल वांखलकपा अदे लाई हेबा मसिंग याम खलाबना जस्ट आइने सुम येंगदा वी कैन नॉट देयर इज अ सेइंग को कोइना me is we can fool somebody sometime but we cannot fool all the people all the time and am lay to admai sum mi on da khoina sum chin thi budi sum taw ya ponte no bude khoi so adugi reward phang doine chin thi ru budugi adana aini sum khan da AGP gi something somewhere my policy matter karai no moi khara soi ba ma lai sum jeng jam to aduga hojiki hairi ba khoi kano NPP gi khoi kano su Geetajen ju thambi kare kind of have the
national party singna hairiba hujiki regional party sing kalaning de haibasu in a way adu so chummane okay kaina have the somewhere kra chumme hedi aduga gi area ni ai Geetajen de laksake please Geetajen laksake I am the solution hoi hoi kari you have the kari ge no koi ngasi regional parties koi na koi hingba ngam dise kai have the we are dependent so much to Delhi okay at the center koi center chala center ki center chala ga koi budget ki pesan ni rudi natro because we koi self sustain no badum ba state na tabni na okay example no regional party kai kari no AIDM ki sadum link leise as of now kano da hojik kano koi ki kari hojik ki state se Tamil Nadu da kari ki atopa national party na hajin ngamdri ba kano da state to reach oi toy ne ba dependent no do center da koi lo independent na center ki na mana kano da budget di mana pi ba khare da dum koi chakthung da dum koi se depend ol lebi na tragedy na kibam lebi praja ju khal leba khudong sa ba lo buni sam na ai next round dong lak sake Brojendro sai thambi ki ba maroi na MPP gi khoi gi Geetajen na thambi ki se NEIDP ki kari gi se Manipur khakta da sum swaida to budu di ka su kai de aduga Assam da kai da listen ba khosam ba to pa state listen ba do kitang adwai du kitang wa gadra ka haiba gi area du ni sam na ra kan da Assam da su AJP regional political party ni samhwa kra da no ma mai mapping su down sa ki ba area du ni men oina som da tamu Sushil thambi rakpana regional political party sing se amarom da harati mai gi regional political party lejarasu adwai du da punjan ba ya ba gi rumam di barabar thamgada bani so that united voice amo oina ba haibani maroina hojiki area du kamai lakpiningi ai break ki matung da issue zong laksarage please go ahead okay thank you no maroina khoi Northeast India Development Party se hoi khoi gi MPP gi hoi honorable Geetajen haibiri ko why not Manipur khatana kai kan find out dri no Northeast se khoi na yamni yenga do pot amakak leiri ba kaino yam unique oi ba tongan ba picture am le it's irrespective of akhoi gi Hindi heartland or akhoi gi India gi magi major state oi ba mayam sing si ga manada ba yam tongan ba pot picture amakak leiri ba Northeast ta ada Northeast ki oi ba maru oi na akhoi na kai gi dam ta why Northeast akhoi gi oi ba platform je Northeast oi na leiri ino haise Northeast common cause am leiri okay adugi mathakta if we go back to the akhoi gi history de akhoi back to ba darkar leba kai gi na kan da we have so much of blood relations and that blood relation to ga loina na we have a common cause akhoi the common cause am lai ba kari no hai kan da ama khaktang ai habje ga emotional distancing tawri ba khoi se from the very beginning India union formation torpadi ki hauna ngasi ba da Northeast India se emotional distancing tawra leiram ne akhoi si kadai de gi no intho ga tham gra obvious akhoi ki kano se all the pictures Northeast have said never ever consider tau de ngasi ba so far adadi Northeast common cause am leiri ba se masi resolve tau no hona ba kan da akhoi myam gi oi ba achaw thodang am leiri ba kai gi no akhoi India union de akhoi yauru de ba Indian constitution gi magi framework ki manung de chan gre ba but akhoi bu constitution framework ki manung de chan gre na akhoi de madu ki phangmam to privilege myam sing do phangdana dum ai gi oi ba tongan ba yamna self centric oi ba nature am da akhoi fight tau na gi gadra ba madugi self-centric of nature to the fight to never. That becomes a weakness of the northeastern region. Northeastern region is weak way horisi adai magi self-centric of question me amam lay kay hai the India union ke the yeng seva northeast ki thoka the only 25 seats Lok Sabha da hai 14 seats karne we cannot raise even sigi kano se koi West Bengal ki more than 40 ni lay se koi West Bengal khakta ki bog yaudri bini northeast but northeast state has 8 state lay Brojendro 25 seat Rajya Sabha da hojiki Rajya Sabha da 14 Lok Sabha da 25 seat ne aduna hai riba myam sing se akoi yam distancing tawra ga tham ge ba akoi se yamna hai the underprivileged akoi se hinga ga lay ram ne everywhere in all aspects of life ta akoi se lay gram ne aduna adugum bagi platform sing do yenga kanda akoi the common cause am lay ri se we have to fight back all together common cause to the voice united voice ama aduga main oina entire notice ta 25 set katani na state ki ama le yauri ani le yauri adu ai to the voice to makhon yo hog da bagi film duni punna chatpagi man adu regionalism ki magi prospective myam sing se adum haizer ki AJP ki su maram lay ba AJP ki magi downfall to gi so many factors myam lay jaram ba regionalism ji yam chauna khoi gi tawrki ba se somewhere around 1965 66 adai da khoi gi Bangladeshi illegal migrants myam sing se khoi gi Assam ga ni parishad ngasi tholi ba si lakhi ba ki magi Assam gi or Assam yan hai di ngasai gi cause to
the cause of the northeastern regions masigi myam sing sigi importance to realization tongna kan da thongna rei nga tene masagi regional perspective myam adwa people gi sentiment do khanga thabak to gina election karakpa adu sarkar pai gi bagi area darkar le reba haidi political decision political powers important oi reba at that point of time akhoi side gi only CSO or student union na madu gi akhoi keno myam sing the voice in the rest of du khakta gi na teba then one very important thing the lok sabha si da amuk hena important oi rapagi maram leba haujiki oiriba matang sida ai makhang tamjage now it is the era of coalition ki era ne hojiki era se kaino da akoi coalition government ki magi importance yam lera aba matamam ne hojik se aduna regional ki importance se every major party ne has Congress and BJP whatever makoi regional ki perspective yaudana makoi su chatpangam dabi myamam la ise kaino da adu ki high river era of ngasai kaino se akoi coalition amadi regional perspective myam sing si yengor kanda northeastern region si ki oibasu magi chap chaba voice am raise to dar kala app raise to ba matam sida aina haining bam leba akoina kai gi no kana sidagi satpa MP se MP si kina ngasi bawbada akoi northeastern gi oiba or atai loinamak thamgra ka so say for example for the Manipur state ki oiba kari voice akoi raise to bangam ge it is only aikoina uribse adu mayamna khangama tane akoi loi ureba kari ure gusi only the privilege of the MP have the privilege to kaktani they are enjoying sahi mada crore manga magi MP fund realize torokpodo adu kaktani they are enjoying nothing other than not even a single voice raise to bangam deba si akoi yam laibak thi bane ba adu karai degi orino mana political party asoba ma yaurba Congress or BJP yaurba da magi party do gi ethics amadi magi party do gi principle mayam sing duna maase bon toksan graga maase speak out to yada bagira or natraga na mangon madu khang da bagira natraga na madu magi regional gi magi state regional outlook to your rapo to bani aduga mende MP gi fan crore manga sahi ma gi du in khanbada local area MP gari fan nung to ba atai da oina enjoy to raga that enough haibagi pap ta atai da leigradi yaro haban okay adu ngasai akai haibi ko yes I na yam thamning ba point ko leba Rafael gi kai gi mayam ma akoi hainari do EMC is important ngasi wa the Rafael gi or 2G scam or whatever the buffers scam laigirba mayam sing ase national gi magi level da debate tong na ngate ne never ever ngasi wa da north eastern gi ne haidana kari gumba point amata akoi makoi gi platform da yes samwa ka rama political party maru national political party na su karai da no sum khara inthok piba khara lap na thambi ba du karim ka anda national channel sing china su focus to ba wat pagi area du sam na ka anda ai Geetajen lak se Geetajen ngang diam ngang mi dum wale sem sara le biro break ki matung lak se Geetajen break ki matung da impact news ki man hone yeng bi ba punam ki pham da thuna putun lak se impact news me yeng ta du le bio break ki matung da yeng bi ba punam pu am kana taram lok sari impact news ki man hona se baro na 17 lok sabha election nakshal lak pana maram or ka anda impact news si election center matam khara ma till the end of the election bau di koi swai si yaringe political party sing ki mihu sing political party sing ki spokesperson aduga political party sing ki baro na kari issue da thengna dori kari issues pokatori aduga people ki voice to kayam mohut sin bangam dori haibagi adwai gi area du da akoina purukna ba hona jabani akoi mathang manong na dum purukani ngasi so adugumba role of regional political parties haibasta ngasi gi manung na se khana jana bagi tanja duni Geetajen maroina supplement to wa dum to biro ngasai panelist sing ki thambi rakhiba area sing aduga aina hojik thamaka do se hojik ti half ki matung oiramina break ki matung oiramina men oina Manipur People's Party ki handa ki election 17 Lok Sabha elections da kari issues no yana na push to gain kan bi se aduga men oina public ki kari ki voice sing se kaya yamna thabak to onthok pagamba kari gumba karaga di have area adu lak sake men oina issues lak biro sir ngasagi issues to ai hajar ke ye supplement an tok joge tok piro ngasagi khoi gi khoi yamba gi NPP gi khoi susin yamba susin na hari gi badu the only thing aina MPP ga NEIDP ga dai personally kai gum khara hagar ni nuai tan habi na sade but aina hajening idi ngasai aina hajegi badu ne ba national political party sing na regional political party sing pa ngasun kalan inde masi magi yam achauba magi yam chang dream ma khane haidi still manga tari ba ma na hajabni ko asam gi AJP sigri ba akoi MPP da su ta kai phang khai tamo yamba khoi susin habi gi badu MPP manu da kai controversy leite koi MPP gi pijaram ba constitution da pijaram koi thaba khodi bound tor koi pasachari hazuli bi tamo jugin roji mamangi last February 2018 gi February date 4 da koi conference na male yam chauba highest body hai tare decision maker conference na vote tor khani bo na mani ado sida live question ma tang di ngai koi MPP ji ba pang kan dana na bagi damakta something kana am gharna
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯅꯣꯄꯣꯂꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯖꯅꯣ ꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯟꯁꯤꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧꯁꯨꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯩꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗ BJPꯒꯤ MP ꯑꯃꯒ MLA ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯆꯠꯄꯅ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔ ꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ NEIDPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ NPP NEIDP ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯁꯛ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ BJP ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯒꯗꯧꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯍꯤ 50 ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BJPꯅ ꯆꯍꯤ 5-10 ꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯦꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 1972ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯊꯥ 11 ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯕꯨꯡ ꯑꯂꯤꯃꯨꯗꯤꯟꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯧꯍꯧꯅ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯝꯃꯤꯕ DM ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯄꯨꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ एजुकेशन ꯄꯨꯁꯜꯂꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MPSC ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPP ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ BJPꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯊꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯏꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯈꯔ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯒꯁꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯀꯥ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯔ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯊꯩ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ 1991ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤ MP ꯄꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕꯨꯡ ꯌꯥꯏꯃ 1991ꯗ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯇꯣꯝꯗꯅ MP ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ 9ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯆꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ MP ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯡꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠꯇꯣ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ MP ꯑꯃꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯁꯔ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯁꯔ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯋꯥ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡ ꯉꯝꯕꯩ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯁꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NEIDPꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯕꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯤꯡꯊꯥꯟ ꯀꯟꯈꯤꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯅꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯆꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯄꯨꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯠ ꯁꯝꯗꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯤ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦल ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯤꯡꯈꯠꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯤꯇꯥꯖꯦꯟ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ 7th ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣ MPPꯅ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔ ꯃꯁꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅ MPPꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯁꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯈꯔ ꯁꯦ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯠꯍꯟꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯉꯝ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯒꯤ MPs ꯀꯥꯔꯛꯑꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯟ ꯂꯥꯎꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ MPꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ MPꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯖꯔ ꯄꯣꯂꯤटिꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯔꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯅꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯁꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯇꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯥꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯏꯁꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯡꯗꯧ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝ ILPꯒꯤ ꯂꯩ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯕꯥꯏ ꯋꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯁꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MPPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯦ MPPꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ
सिटी पुन तक लाचौगी जस्ट ओनली आई ते लौजरगे होय border pillar की matang da ai na thengjar expert ai isa mak sport da yaujaban matam da koi home minister of home affairs ki joint secretary mi yawi aduga koi director general of koi surveyor hai dare ko masa mak yawi border ti chat pa nakhai di seng da moina nare kan da kotha gi praja sing duga haur ga irang har kan da koi gi aseng actual pillar sang yeng min Hoi, nei hoi. adu moi gi leiram ba structure ji moina hairam structure ji moi masa confused le pura asing moina hajik moina yungami ba pillar duga kwathagi praja singna pillar singna ti chumda ne uli ba pillar duga ani du ura matung mi confuse le re Okay. moina hairam ba si yes ure pare khange within 1 month manung da in a government amadi thangnaba country khoi kanoga khoi Burma government ga ai se thana matung da actual border pillar ko putung hona jagi na moi assure torom me Hoi. aduga airport yorka kai daroge border issue lait border pillar ki issue lait ha ma Lait sakhi te. ne sugumba tar par ki thabak se thamoida log da bhai ta sam nare kan da seriously buduni sam nare kan da samar border pillar gi issue se yamro be issues ne like citizenship amendment gi bill gi kari gi swai su mi lok tho yengmam sangni sam nare kan da aduga manipur ga issue atop top su yam di leidong male matam du gi matu gi Geetajen thank you aina tamong social laksening bu se maroi na hojik thambirak bu se ngasai gi state atopa singi kari gi regional political party du gi punba su next step ta la kan da manipur gi oiba regional political party sing pun min na ba ya ba gi exploration na ma to ya do ya la swai da punba gi wakhalo ma puthor po se taung social kamain thambi ningi maroi na aduga hojik chi kitang issue zain laksening bu se NPP handak se maroi na yam achouba strong decision ma loi corner sangwana ma du di cap se in case rajya sabha da pass tawragadi NPP gi ngasai gi maroina neda gi kari gi faida alliance leidana BJP ke police handokani ka haibagi yam strong decision ma lawe so far 17 lok sabha election regional outlook ta NPP gi issues aduga like manifesto yorok pa yaba kitang idea am tang share to yam yabra ai ngasai ju ahan bada hajagre NPP gi man when ngasai chummi koina regional state perspective ta ngasai gi haiba state hana adugi prioritize tawdoni haiba ngasai MPP gi koi kanona haibi du chummi but live the politics the number game ne politics di aina sum akoi manipur le ani kitane MPs ngasi lai ngasi koi even MP ani tu su ngasi party na thagat matam da party nu gi ideology identity khena toine ani du kana to kana gumba ngasi for example NPP ama karen khalse atoba party am karen khalse ideology na traga national party am ka ideology ani du chamin ba yaro done por issue base khare dati issue base khare dem chamin ani khare dam pun ba yaro do yaw done adna NPP gi di koi aino jai jaw to koi collective united notice am koi semja ke na ha da akoi pangan yaw dre de koi parliament koi law ba yaro at least ngasai jaba koi gi ambition as of handaki laiba lok sabha da koi 10 gum target to kai 10 gum ba koi pai ngam natraga adre kitang tarbo koi will have a lot of say in parliament koi parliament ta koi gi issue based notice lag ba da koi mungna ngam ngani adna laiba poti hujik notice ta hujik akoi promote to darka regional gi laiba interest me am je koi in any cause akoi si koi fight to gong center da sida koi negotiate to dong na te adna laiba poti federalism phajana la henga dong ni adagi akoi no hujik mayam na haiba look is policy egg policy ai hujik implement to dise properly implementation to na basi koi center tak na darka wa so ma mayam je koi agenda thamgani haidi connectivity kari gi no ngasi why we have lot of differences among the northeast people because lack of connectivity akoi amaga sat loi phauna ba yata ngasi akoi gi differences lai mayam se aduma mayam je koi khara handar kane ba mi je amaga mai interact tawdraba amaga ma dialogue tawdraba adi the lot of akoi gi apprehension adagi misunderstanding mayam je masana create tawta ana connectivity among the northeast adi lai ba akoi gi exam infrastructure je koi upgrade to darka hoi jilai se as per at par with the Delhi lai ba top city sing lai mayam it's a high time we also part of India koi India da yauri je koi kuira ba kanoni ana akoi ju Indian citizen oirom na Indian citizen amna phangba kano do koi phangbam thokpa right to adu hak to koi ju takna ba darka hoi aduna aina tendakna haijara ba of course akoi hujiki hairi ba NEIDP the MPP je koi kai do bi chamina ba yar time and place adu da koi chamina ba yar pushe because haidi every political party ki magi certain agenda certain kano magi kano lairibni I have the now is the time hujik matam di any party na hujik laktoi ba single party kano se loi gre matam
aduna it has to be a coalition not an alliance partner oina chamin bai kano le aduna hoji ga khoina su up to some extent khoina chamin da riba party me am dagi loina riba party me am magi ideology magi kano sing du khenaram bai but akhoi up to some extent adu khoi amaga amaga khoi tang so lai masa am tang ga tap so ge baro no hoji hai se ka sai hai bi se self sustainable state oidaba paisa paijadaba financial yamna ka hena strong oidaba hai tai like Tamil Nadu gi kari gi yengkan dadi moi masa mathanda dum toraga atop national party sing kari sing haijan bangam daba gi area duni swai da maroina akoi state masa ngak tane morom da hadi Assam na khara hena chawre atop Meghalaya kari kram le miyam sing kilona ba hai ba manaba ngak tane maroina swai da maroina national political party ki ngasai gi center da main oina financial kari gi swai budget siam na nga bai phebim leibani na regional political party mapangan kalanba duga makha tana yam sangdana sarkar pai king make isam sam na ga ni thoi buduni rajniti harisdi political party se ngasai gi pai sarkar pai bangam buduni swai da kayam challenges oge da gesane small state gi ngasai aduna ne koina at outset ai haijage kari gi no we oppose CAB kari gi oppose to because akhoi gi state le riba ko indigenous people me am se gi survival sustain to no bidang da koina we oppose citizen amendment bill hai ne mayam chang ke have chang ba yaro hai ne we openly NPP we openly challenge that akhoi Conrad Samana lead to the even Guwahati the way Pamin all the notice opposition party me am ko Pamin daga meeting them about 14 NPP strong regional party and led by akhoi President Conrad Samana चल का even neso people ने appreciate already never the kind of man handak lobby to advocacy to center the credit ti man mana longna bai but from my end ko NPP de so ko yam kan hone aduna neso notice student organization ko the acknowledgement pire okay ne ko gi maru NPP gi maru na sai gi kep ki matang di si farm stand se adumak makha tan legi ne bani ai Brojendro da laksa se maru na last round odino jaru maru na supplement to ya ba to biro maru na men oina self sustainable state masa mathanda lepchaba ngambagi matang lakpa kanda regional political party kankhal anba duga chahut anbai se kyam asogo challenges hoya tage duga handaki election sida NEIDP ki candidate laukthorpagi area am lere issues aduga like manifesto da yorok pa yaba singkitang share to biram ba yaba loiram dai gi rounds da thank you tang kadone issues and agenda ti it's almost clear mayam loi khangna ra bang tani akoi cap ke lairi border pillar ki lady this is a very big issues akhoi gi lamnam chi da tari ba adum issue so myam lady ba cd adum akhoi na thoidong na haina ru ba gi thoidong mathok ta tre kaina masi adum tawdau le rabane adum fight tawdau le rabane fight back tawdau le rabane in the interest of the people kairo di yaroi da ba podam ne ba northeastern region je geopolitically it's a very unique and very different from the rest of India ne adun any policies or any bill that comes up against the interest of the people of the Northeast, lakpa taragadi madu adum will face. Akoi adum face tawna madu ki against adum laigani haiba posi adum compulsion neva. Sil laijare. One point akoi ki kainona su akoi oja Sushil na su haipi ko. Akoi ki Northeastern region se state masa mayam na pulla sara kanda magi sustainability se yam name haiba. Yes, madu ki sustainability name bado. Adu aina akoi na et tawning mo mayam leba. MP magi responsibility and roles yam chawe. Parliament ma ama leigiba kanda magi responsibility se kadai phau da strength se kadai phau leige have city so many things mana tawwe aba yam leigre ba leiriba mayam sing di manung da akhoi mamang gi hana kitang ai haijage ko kai no kan akhoi mamang da su so far ngasi phau da akhoi gi leireiba parliamentary session long years parliamentary session leiri mayam sing sida akhoi gi chakriba sida gi MP sing sina chakriba po ta kari voice ko raise to yaw only when peoples are started kaina ngasida akhoi gi turmoil situation am leiraba lambi da koilas ta akhoi gi tayar mai thara ba general sector of curfew chalaira kanda only a khuba ani muk pak pachi ama puthora ga madada minute ani khaki parang parang pa badne di oiya ro that will not the serve any purpose akhoi adu gi kaino dune de akhoi state si da akhoi region ji da aduna sap to oiya ro si da natana atop myam am le parliamentary session khuding makta he should have the guts he should have the magi regional ki will lamaga loina na magi lamdam si ki miam si ki damakta madu chap chaba debate taw gadam budgetary debate yam taw ya ngasi faw akhoi ki MP na karamba budgetary debate taw yaw gra ba ge akhoi ki northeastern region that we have to give the special privilege for the last 70 years we are suffering in this way akhoi sahi humdra sing ngasi faw da swaine wana thengna rakarmani akhoi ki damakta special privilege hap ka dawni haidana budget debate taw ba yada bra why not adugi magi generation by generation madu gap myam sing do fill up to rakadau neba madu MP gi responsibility neba
adugi responsibility मैम तो subside तौर में कांदा only enjoying the privilege of the MP मो ओइबेगी privilege तो कतंग enjoy तौरगा लेरगा लेबाग मैम सिने करी तौरिगे हाइबा उद्रगदी that's a very unfortunate things exactly अखोइ दे याम लाइबक थी बनेबा मियाम की रिजो ओइबु हाइबनी मियाम की voice तो parliament दा योहनबा पुखटपंग अमदुनि सम नारे कांदा चुमना सुम फम्मगा तारगा लेबदुदी मदवाई दु कानदी हाइबनी regional की importance से कइनो द regional की दी माना खंगजब मैम लेबा मागी minority मैम सिंग सिकी मागी collective power सिंग सिना regional सिकी मागी importance से हेना मपांगन हापी बनेबा अदना regional सिंग दुकी मागी interest तो माना मदु feel तौरकांदा मदु अखोइगे house ता मदु raise तौगदौनेबा raise तौरकांदा then only the people will listen कइनो हंदक की केप तसो आई याम कनो तो एग्जांपल हम पीजगे मैम मधु कुपना डाइजेस्ट तौर येंबियोबा अखोइने सिदगी चलीब मैम सिंह से अखोइगी एमएलए कनी करा मैम रिप्रेजेंटेटिव मैम चली मैम सिंह से दे हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स विद सो मेनी एमपीस मैम खन्नयेबा खन्नब कांदुदा येंग से यादी यादेबा केप से ऑल ओवर इंडिया केप से यादेबा कइनो दि ngसाइगी सेक्युलरिज्म ओइदबदुगी बेसिस ता ngakne बट दे नेवर अंडरस्टैंड सेक्युलर ओइबा प्रिंसिपल द सिंगनै हाइबगी अदु खकी एरिया दु ngakne अदुगा अयाम एमपीडी हाइदी नॉर्थ ईस्ट की एमपी नतबा बियॉन्ड दैट अदुगी वांगदा लेब एमपी मैम सिंग नॉर्थ ईस्ट दा लेरिबा मागी एग्जैक्ट सिचुएशंस एग्जैक्ट मागी लेरिबा अखोइगी सेंटिमेंट इमोशन अदुमक्ति मोय खंगब्रा हाइबदी नते ओके चप चाना खंगबगी एरिया दुरी होती हाइबनी गीताजन लोशलकपै राउने गीताजन दा मरोइना आई मिनिट सी यामदि लोबिरनो तवदबु जरा जरा गांथोकपिरो मरोइना सप्लीमेंट तौबो याबो तौबिरो करिम कांदा NEIDP किसु बोर्ड अपिला केप MPP का हाइफे सुम लाइक माइंडेड ओइबदुने पुनबगी एरिया से खुद तिंगथोकपम दि जंगदौ माले कनान होबिदौ NEIDP ने होगोरे MPP ने होगोरे समरा क्राय दनोवा सम इंटरेस्ट लाइक माइंडेड लाइक का हितारे MPP की दी गसरे ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट ऑब्जर्वेशन ने मणिपुर कन्मिनसी हाइतारे गदि अखोइ जब पुनमिनसी हाबजिने अखोइ बखन मानमिन बाइतारे नसाइ ओसा साइ टॉपिक हम लैजै अखोइ दा अखोइ रिसोर्स मते चाल लैजै अखोइ सिन बाइतब मस सिन बाइतब नतेबा मस तौगिद्रि बने बिना गवर्नमेंट अखोइ सीमेंट फैक्ट्री लै खुंदुंदा कदौ लै हजि चलाइदन मांग थम्मी मस इसाइ खोइ इसाइ रिसोर्स ने अदै खोइ से सि करोंदा लै खोइ स्पाइनिंग मिल हां हाइ मयाम जिं खोइ से एग्जांपल पिजे बवानी फैक्ट्री हां एग्जांपल पिजे बवानी को हाइ मयाम जिं फजना चलाइ मतमदा अखोइ द सेथौ फंग्रिबा मयाम अखोइ फंगु याइ असि इंडिया की पॉलिसी अमगी मतुंगिना सुगुम्बा अखोइ रिसोर्स मयाम जे नमथन थम्बिरि ने मस अखोइ येंग थौ ताइ देन अमगा मस अखोइ हाइजबा अखोइ जे वडी साब मतमदा वेयर इज तो स्टेट कैपिटल अचौ हाइतारेको दिल्ली गुम्बगी मुंबई गुम्बगी महाराष्ट्र गुम्बगी वरी सारा अखोइदा नुआइजम फाउलेरे हजि मणिपुर जे करम फिल्म लेदिगी जे सर अमत नैनबियो ngasiदगिना सही 15 कुनी ममांग लेरम लाइफस्टाइल दुगा हजि लाइब लाइफस्टाइल जिगा टोटली अखोइ डाउनफॉल लाइनिको मणिपुर की पाक चौबे स्क्वायर किलोमीटर कोइ बसिदा करम जगह दा हजि इकाय होन हरकंदा फिरोन फजन मफम जाना फंगदब जगह चाबा फंगदब जगह मैम लेदिबो से मिजोराम बॉर्डर मनु हुंजन चांगांदा चुजामपुर किलोमीटर 3 days चंग खोंग चंग लम लेदिबो मदु लेहोबो खुनजी चेंग किलो मरी मा पुनो होना मतमदा चेंग दुगी वैल्यू जी पुरै मिदुगी मागी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हेले बुझा मसुगुम बजे कोइन प्रैक्टिकली फील्ड मथौ तारि अइना हाइजनिंग पॉइंट मतमदी पॉलिटिकल द लाबनिना चुमे यस कोइ वोट काबा दिथौ ताइ वोट कागदुरिबा मिदो कागदुरि कोइ साइम साइम पुरि यंग थौ तारि मदुना अइना हाइजबदी पॉलिटिकली यंग मतमदा लेबाक सिगी लेहाउद पोक्चबा लेबाक सि खन खन मंगममी तचिंग अदुबा फिगर कोइ मसिम मथौ तारि अदुना ngसाइगी अखोइना हाइजबसि अखोइ MPP को कोइ सुम थागत बखन सदे MPP की दे अखोइना थागतरगसु एक्चुअल फिगर दा हिस्ट्री ना सखि लेजरा पोने बजको असुगु मफक्सिदे अखोइना याम डिस्टिंग होइना लेइबा पसक्सिदा अखोइ समथिंग केम खर चेलेंजिंग तो अखोइ अखोइ आसाने असदिदा उंतंग माइ ओनसन बिरागदि आई याम सांगदे हाइजर रोय ओजा तसेंगना हजि लेइबा इंडियन पॉलिसी सिदी MPP एमतंग मपांगन कलन बियो मियाम की हिट ओइन एमतंग पार्लियामेंट थाबियो सम सम नारे कांदा दुगा होजिक से NPP की NEIDP की कैंडिडेट लाउद्रमिना MPP की लाउरमिना गीताजन तामो जुगिंद्रो दु चपचाना मियाम की वॉइस ओइबा ngमदो अदुगी एश्योरेंस तंग पीबी ngमब्रस नेसरा याम सुमे मासे खोइ ममांगदा चिमिसो इबिरमबा खोगी पमुन पामसागा क्यारना फाइट तौरबनि पामनि अदुगा माना रीजनल पॉलिटिक्स कथोक चरैसी मोर देन 40 years 40 years सिमा जे रीजनल गी ओखलोन सिदे लुप कांदा ngasi बावदा खोइ एकदम मायाम सिगी अवाब सिमा उर लाक्सरे याम कोइने लुपा बनी होंगदोंग जिंग तौबा चौदोंग जिंग तौबा नते सम नते खांग बकन जबा दुगा रीजनलिज्म दुदा थाजजबा मिनी
aduna miyam ki thajaba manghalo habagi area adu Geetajen aduga tawo social aduga Brojendro ngase impact news do lak piba aduga ngase ki manu hona seba pung phan biu ki damta ni kai khumnu chiru guest o mopo am kan tagat chari ngase ki damakta ti impact news ki manu hona mata chulo sinjina batanjai role adu lamdam se tholiba thogdo wato kya gi marek chomba report ki dabak impact news mi yeng ta adu lebiyo